At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwa kabayata dikiting kay trabaho, wenno padaginana. Kuyo ganda karod, gagayam ko dita taintay denggen, dahito'y pakasaritaan, kibita tayo ani. Pepita! Maudi abiyahe! Dito'y drama tayo. Super bibirita! Nay, himbag man tadakan po doy. Wen, talagang inururay na ka. Wen, kunak ano nalipatan man ay, nakadwaan na nagtrabaho iti garden ni Pipita kat pimanaw kan. Saan ko analipatan? Talaga ka ding awanon day sigod akad kadwam? Akaing ingas ti kasla pisi ti bulan? Ni Pupoy at timitan tikat masawain. Wen, Awan, umay tulad tano makalagip. amang ano dakdakkel ti matgadan na nga imbals mador iti punerarya ah. Yan. Susapo. Yan ko din dito ang ibagbagan. Ay no, relasong bardag iti dudut ko. Kunak tukot. Agpaada ta mabutang. Mabutang nga. Ay, loko na ito yung. Alam ta may katikin na pangaw na, rabak na. Alam, rugyan ta kitintag trabaho ta nila lawin. Ay wen ngagpaiso. Kababain mo't kinipipita. Aldawon awan pa'y naramidan ta. Yung magtamom. Yung sana mo tagong dayaya mo mo. Sana ta mo dagdagan ng trabaho si kakit di mo. Wen mo't kitli. Man nakaawat kun na anos ni pipita. Iso nga awan problema king kwana, budoy. Oh, makita? Naglawan, di nagapanan ta, budoy. So nga, kinanata pa, ta makamirmirinda akong. Ore siyak. Mabisinak mo't ngagpaiso. Ha? Adda ko maiuman ko a problema. Kabayatan ti pa nagmeriendata. Ay, unay dedan. Ang mga nusan ta mabsog, no parikot ti pagsaritaan ta, budoy. Puwera angaw. Nabayagan dito yung problema. Ha? Kasano aya ti agarem. May kunak man nun nalaing ka, tanaarim mo ni Badadang. Anya ti kunan? Kasano ti agaran? Wen. Maalak mo't ng tagdanak. Barang makamakam ko pa'y lang ti maudi a biyahe ah. Kuna akong kat, naglaing ka ako man tiyang, hindi mo amo ti pagim. Anya? Isuro ka nga agaran? Kano ko naman naglaing ka nga agaran? Ay, apaw. Kasano aya ti agarem. Ni, naglukon. Siya ko iti pagdamagan na. Ni, di ka mo't makasaon. Nung matulungan nak, iti dayo to'y a problema. Alaan kanto aninong iti anak ni. Anya? Ay, budoy aya. Di ka pa nakaraarim. Siya kung tagninong iti anak yun to. Di, ninong kanto iti kasarme. Sos, pala kayo na balaunayin anong ninong iti kasar no bunyag mabalimbay. Sos, kasi na kunay day di apong ko alakay, mangitugot ka kano iti sabaw ng isagot mo iti napindas sa palasang. Kabayatan ayawat mo ti sabaw, iragpin mo nga igkaman ti dakulap na sa mo yarsa asti. I love you, ading. Kasi lang. Mapayanjak mo't makaaram. Salpo. Sarapaan niya ti barukon niyo. Adda ka di sakit yung iti puso. Nagsapa ka na si Mangpet Dulce. Ay naanak, matayak samot na din na oras sa diyak man na mapadasan. Diyak po ko. Anya day tanga ipagbagayo. Kanon to nga taya, makangakiti sa angit ti ubing. Adda sakit yung iti puso? Ay, no. Anya, ungayam mamang. Malagip ko. Nagpasngayan ni Mimi nga po ko ti kapidwayo. Awisok tu idangag pa siya. Nakakaapal mat ni Kapid. Adan to pa yan na po ko na iti tumang. Awisok tu man ngagpaiso ni Miming amang ipasyar iti anak na di balay. No, makangag kayo iti sangit ti ubing.
Sunak no ni kamoto tinagtuktok. Si kamo gaya mo daw. Wen, Pipita. Ay ka, dumanon ka. Sakya manak. Nagtugaw ka. Alak, ano tatakyag mo? Nablo ka day, tanay. Ipatpatan likod mo latan. Saan na blow? Kababain la ko mamakitang daytoy. Abay, anyat na pasamak. Daytoy man, Pipita. Sabong? Nagpipintasan na sabong? Anong day tabo daw? Adda ka din ni kamo to, Pipita? Awan na. Abay ka day. Nagkapuak namin ijibalay na. Saan ko anadanon? Ti amok, adda ditoy. Nay, hay, kamu to. Dandani kayo nagdanon kan ni Budoy dito balaya. Ha? Bampanaw naman. Aya? Wine. Napan ka no ije balayaw. Ngam, saan nakaanadano ni Jai? Tiam mo na kanaw, ada ka dito eh. Awan, naggapo akiti balay dala kay Iming. Tanapan ko man dinamag no mga lamot lang iti organiko aganagan. Sa nagdiritso akon dito eh. Ay, ikat. Amang kamu tao. Oh. Dayjay apo daw eh. Ada igam na itaya sabong. Ha? Wine, nagpipinta sa sabong tigam na. Ilumlumang na kaya ay tilikudan na. Ay, sus! Aya! Sus ako. Ay, agkaram sa atalakan. Oy, kamu tao. Apa? Kita anak mutlatan. Di kamu tagsaon. Una anak sa pay nagaram. Ako, naparan na nga ta, Pipita. Ay, hindi ta ato dyan ka mo. Di na mo't imbaga. Ay, mabit lang, wai. Inak man adawon tay liningtak akamote. Naimbaglaang ameriendaan ta kabayatan ti pa nagsarsarita ta. O sus, dayta ah. Nakapasyar ka man, Gorgonyo. Ni ka di Dulce ti gagaram? Kastangag pa so, mami. Mami? Ising-singad ko lat pang ti bagit ka na kayo. Marang daytan tumerlang ti pagtumpalam na. Uwan kaya, Gregory, ti pangawawag amin na makamamu kanyak. Gregory. Ne, kung sino ti kasarsarita yung mama? Ni Gorgonyo matgayam. Gregory, Dulce. Parigatin nakpailang amang ibalikas itinagan mo. Guryolatan. Isuntumat lang nga iso. Alasikan ti makamo ni Gregory Dulce. Mapanak maturogan. Nagrabi ilakot nga minan dahi ti apan nakaiyaw-awan mo, Guryo. Napintas apan nakayaw-awan. Kas iti kinapintas mo. Ne, kasladyak magustuhan dahi tayong bagama. Anya talaga ti panggap mo kanyak. Iti pailaeng ang maalal sumanak iti kinapintas mo. Ngem, nagbainat nga garayokan ka. Isa, nagpabaknangak paingay mo na. Talaga adyak magustuhan dahi tangay bagbaga mo na. Saan ko kasapulan dagiti kinabaknang mo? Amok, adi mo kasapulan, to siguro na baknang kayo. Ngem, amangan no kasapulam, ti panagayat ko ken ka, Dulce. Ay, saan ko kasapulan dahi ta? No kayat ko kuma. Idi pailaeng. No awanan ti sabali nga bagam. Ala, pumanaw ka? Kasla na biyag tiriknak iti pan nakadengep ti rusok ko iti napudot ta kape ha. Dandan ni saan ka nakaturog gapu iti surong ko iti dayjay agurkunyo. Anya lakit din ayati kinasupladam anak isarita ni Gregory. Mayat kayo mat amangawag iti Gregory iti dayjay aguryo. Nagdengdengeg kayo gayam iti panagsaritan eh.
Dulce, daytoyan ti gundaway mo. Anya pailat sa pulom kini Gorgonyo. Baknang kinasingpod. Sardengan nakman adagulitan iti dayta abanag, mama. Oh, saan pa'y anala daw ti amin, Dulce? Iha. At tapay maudi a biyahe. Adda makaungaw tak iti dayta nga ibagbagayo. Oh. San akaslain na po'y apagbibisinan dayta abanag, mama? Napan kagaya medyo balay da pipita. Adda ka no pa'y awit mo na pipintas ken nabanglo asabong budoy. Amangan no ti amom kat ni Pipita ti pagpayan dagiti sabong. Ah, saan mo't Lupikit din. Ni Marimar ti pagpaayan kumadagi asabong. Ah, kaya't mo asawan kursunadam ni Marimar. Nabayagan kursunadak. Ay ayatak pala ang aging gaita. Napintas latang problema. Yak maibaga ti panagayat ko kinkwana. No kasangarod, saan akon ngagmay maysa? Adda kadwa kon, adi makaibaga tirik nana. Ungay, umawag ak man lang iti Marapait Agency sakbaya sumragak iti opisina. Ay, kasimot ni mamang amang irangrag pinya agtagibalay. Hello? Siyak ni Miss Dulce Ruot. Kasapula ko mati katulong. Sige. Or-oray tawag yo. Agyaman nak launay. Oh. Sino tinawagam, Dulce? Ni ka di Gregory? Ha? Urayak lasimgar iti dayta kayong bagayo, mama. Ay, pakawan pato. Anya ko maaga po nga awagak dayjay aguryo. Talaga ka di ngawan plano, mamaki asawa? Idi ko mapay, mamang. Anya ti Serbina ang makikasarak no agsina kamin tumutlaan. Oo, na yan day tangayong bagam. Ay, pudnomat. Kita am ni kasing sinlibay. In grande ti kasarda. Sa nagsina damot lang. Di, bay amon ti makiasawa. Ay, nakaiwakasak mo't laangan kadagiti trabaho. Nay, pasado alas 9 gaya mo ni tibigat Saan mapupuutan ti oras? Ay, mangipanak sakit di iti merienda da kamuto ken ni Budtoy bareng nagagagat da pa'y nagtrabaho di garden. Wait ka. Marapait agency mo to'y mauawak. Sounds, adda manan makasapaw iti serbisyo. Hello? Uwan, ma'am. Uwan, ma'am. Okay na ta kanyang. Uwan, ma'am. Trabaho mo't ngagpaiso ti sapsapulan. Uwan, ma'am. No problem. Nay, apa yan kamutaw? Agmay-may sa kamot dito yung garden. Ayan nga ni Budoy. Ay, kunam. Itay pa'y abinaon ko agumatang iti merienda may di mo lag sublain. Ang mga nun nakasarak man iti katungtong na. Ay, Apag iso ko maitay nakaiwakasa ko na nagdalos. Imawag to mga rin ti Marapait Agency. Adda manan pagkatulungan. Pumanaw ka man, hindi ti bugyasan. Wala ka mo tao. Kamakabak man ti maudi a biyahe inton rabi Maudi a biyahe? What? Apag iso bigatan inton makadano nak iti opisina ti Marapait Agency. Pagdadanunan may iti agbalin nga amo.
Kawawag na lang itay, agbiyahe ka ata ako sa'yo. Wen ata, nabayag ka nung aminan nga awang katulong da. Ket kaasimot ka nun ni mamang da nga agtagtagibalay. Pasensya ka, may bayagak ka mo to. Ay, Pinilit dak namin nga pinalitok. Ah, ay, Ay, adda ka magayang pipita. wan budaw. Indaras ko itayon tinagluto iti pansay. Sa adapay na bati iti liningta akamutay. Wow! Day taman tinaimas ang merienda, pipita. Wana. Agyaman kami launay. Nangag ko itay ti pagsarsaritaan nyo kani pipita kamo to. Pumanaw man gaya man dito bugyasan, ama pan agkatulong. Wan. Oray awan to ni Pipita ang nagagat nga agarami di ti merinda. Ay ano san talata at trabaho ti kardin na. Day talagayam. Awan ti problema. Walang trabaho takit din. Saan mo ka di amapan parbuatan? Bakit parbuata ka? Pumanaw man ni Pipita. Oray ta maawa ka man. Saan ka matang timtimag? Ah? Agtrabaho ak man langin. Kababain kin ka. Ewan. Sa pangantanto lang ang tagawid na malam. Tagdiritso kiti balay da Pipita. Nakasagana gaya mo na gitarwada. Nakarubat ka na. Talaga amapang ka nitong madamdama. Wen kamutaw. Nakapagkariak nga minan iti Marapait Agency. Sa dayjay agbalin nga amaw. Mangnamnama. Madanon naktaw ijay inton bigat. Iket agan anad ka kumakanayon Awen na kamutaw. Agyaman nak. Ket nay. Anusan nyo latakan ni Budoy Wen, si good mood niya. Kanaya. Kasla sa bali ita. Kasla naglaka ang maumuma. Anya? Nay, kasano nga rudan? Ay barang ano sana pumanaw. Ananusak ka. Nubilang, di sumapo lang kiti sa bali. Siya ako ni makamay ti dayta. Saan mo na problema? Ay, una. Sapay ko ta makapatangak mo ti tinasaya at nga amaw kamuto. Amok ba't kit di asalaan ti ugali dano kas pangarigan? Una, awan ko mati problema, iti amam. Sakpay nga grupat ka pumanaw. Hehe, agkan tatamampay. Ay, sige Pagbibigyan kita kamutaw. Hadi wow. Makaturturog kang samit tayo ta agkorkori demdemen na iti matam Dulce. Ngam, uray no kasta makaturturog ka na pintas kalata. Ay na, saan na kun alam yungan, Guryo? Gregory, please. Ay, una yan. Problema pa'y nugurgun nyo kada Guryo ti awag ko kan ka. Saan mo nagbaliw ti langam? Wan, saan ang nagbaliw tilangak? Kas iti saan a panagbaliw kan panagmawmaw ti panagayat ko kan ka. No day talang ti ibagam kanyak. Mabalin nga gawid kan? Kaya't ko ti maturugan ta adda masapa apapanak inton bigat? Ha? Ne, kasta una apanakas daaw mo, Guryo. Ad-adda manon amakigtut ka no ibagak amapan ko sabten iti airport ti fiancé at taga Canada? Andya, agpaiso ka di. Kunak no. Panawan nakgayam ngagmaymay sa iti mauli a biyahe. Anya ti ibagbagam? Amangan no makaturturugan tadaram. Dulce. Oh, anya? Adapay kayat mga ibaga kanyak, Guryo? Kayat konti mapan maturog. Sleeping Beauty. Anya man nga Sleeping Beauty timbagam? Ay, mapangkalatan. Ano kayat mo? Mapan ko ala ang tipusan mi, ta iso ti kasarita?
Ha. Nabasa kong ti kasambahay lo. Nalawag ang naawatak amin digiti kalintagam kan benepisyo. Awan ti problema iti dayta kanyak agraman ti sweldom. Ay, agyaman ako na, ma'am. Ayan ti sekretarya ti Marapait Agency tapno makapagpinirmata ni iti kontrata. Ay, ma'am, iso day ta sumungad, ma'am. Kalpasan makapagpinirmata, agawid tamutan. Barang addan to pay gundaway ko amapan ija opisina, kalpasan makasangputak ija balay. Langam tinapuyatan na, Budoy. Impapas mo nga tan dinang pasyar kini Marimar. Talaga akas to iti paragmat mata. Ah, Langat ti kasla ka na yun ang mapuypuyatan. Iso gwapo aklat ta. opo, di na pa inura siya tinang ibagawid. Yung sa bagay. Nagpada tamatagwa po, isut ko na ni apong ko. Alang rod, irapin talat at trabaho Bakit pa nagsarsarita ta? Ngam, dandani sa anak-anak katurog. Anang pampanunot kini Marimar. Wow. San ka pala anap kiti pa nang pasyar mo keng kuana? Saan ko pinasyar? Ah, Gaputa pinampanunot ko no. Kasano ama iturod ko nga ibaga ti panagayat ko kinkwan. Dumlawa ko na. Nagbaliw ka na sana. Sigud kat nakarit ka. Laklaka nga ipod no ti panagayat mo. Itaman pa ya di mo maibaga ti panagayat mo kini Marimar. Naglaka. San mo kaya matinungpal timbagak? Narakang peso. Hindi ko may bagat ti ayat ko kini Pipita. I love you. Oh. Oh, talo abalikas. Ngam, kasla nagrigat nga ibalikas. Ah, Nalaklaka pa iti agtrabaho dito yung garden. bay ampay lang aro da panunodan da ita. Agtrabaho ta kidin. Kan talaga dumlawak. Kimapoy kansan nga agarem sipod simurot iti dakkel atrak ni badadang mo. Daytoy ka titilugan niya, Ma'am Dulce. Opo, nagpintas. Mala, lumugan kan tamapantan. Amok ka nabannog kan napuyatan ka nagbiyahe. Kat ka sa pulam ti aginana. Ay, saus. Nadawa lagi badak ikisilin niya dor ni Mama. Kasla insiway, di ba nang pataray na tilugan na? Ay, saus. Nadawa like la driver ako nanak. Ne, Pipita. Ano ti taltalang kyawam? Ma'am, Ha? tilugan nga day tilikudan ta. Kasla surusurutan na ta. Ha? Ay, nagpintasan na lugan? Nanginalakit di dayta. Ngam, ang mga nun na iranamot lang sumarsaro no kadata, Pipita. Oh? Awante mo kagapuna, surutan data. Malaksid no kidnapper. Win no karnapper, tinaglugan. Kamaudyanan na. Nakadanon tamutlangan diti balay. Saan kun nga isurak iti garahe ti lugan ko? Rumwar tayong tumutlangin ton madamdama. Ay. Dumsaga ka ro dun, Ma'am. Oh, Hapaw! Nagdakal ka nagpintas ti balayaw, Ma'am. Pipita, tulungan ka namang bagkat iti bagahem. Ay, Ma'am, sanay. Kabailak dito'y. Ha? May samot la maleta kan traveling bag ti bagahet. Ha? Ma'am?
kadi aday dati ng sarsaruno alugan kada tayaw. Ha? Oo, nagpaiso. Ni Gorgonyo ti dimsag itilugan? Ha? Amuyo man? Tinasayat. Umay kan pipita. Umunagtan. Laat na ginuyon nak ni ma. Kaslang dardaras. Hala, sino nga ta tilalaki at imsag itilugan anang sursurot kada kami ita. Ni Mama Pipita. Mama, ni Pipita. Tikatulong tayo. Kumusta kayo, madam? Masaya at lang. Kasi ni Apo Diyos, nasalon at na tao, oray bumakatan. Lasapay ko matamaan usam ti agpaay akatulungan mi. Ayun, madam. Narwa makaon nga katulong. Pepita, amo ka nabanog ka nagbiyahe. Umay ka ta itulnog ka iti kwartom, tapno makainana ka. O sige, Pipita. Langam ngagpaiso, tinapuyatan. Apay nagmismisuot ka arimo ti kwarto ni Pipita. Kasangsangpet na ti katulong tangam. Addan sa di mo nagustuhan. Dayjay agurgonyo ti pakasurunak, Mama. Taapay manen. Apay aya na bara ti daram ka ni Gregory. Takasano, jak namnamaan at ilugan anadlaw itay ni Pipita anang sursurot kada kami. Ni Gorgonyo gayap tinaglugan. Anya. Saan ko ang magustuhan ti pa ng sursurot na kada kami? Iso ang masurunak. Kaya't mo asawan. Sinurot na ka anang sukon ka ni Pipita. Jak man nadlaw ngagpaiso, nagpintas mo't nga minalugan. Nangina klase ti lugan dayjay. Kasjay ka din ti kinabaknang ni Gorgonyo, Mama. Iso nga rod, ano agasawa kayo kini Gregory. Kabala na ka, abiagan. Mama, jak magustuhan day tangay bagbagayo, ha? Ad-adda masurunak. Saan ko akasapulan timang biyag kanyak, tabak ng tayo mo? Nay, ala madam. Madam kayo mo't gaya mo nga aglut-luto iti pangrabyan tayaw. Hala, kababain pa yan. Trabahok day ta akatulong niyaw. No, sang-sangput mo pa ilaan. Amo ka na banog ka. Ay, madam, siya kung ti makaamoy ti day ta. Mamilatan di awak mo kanyak. Nasingsingad ti panagsarita ta, Pipita. Ay, ano day tati kunayo akit. Sige, mamay. Nagsingput kayo. Agpada kayo kan ni Ma'am Dulce nagsingpay. Ah? Agyaman na kiti day ta ngayon bagam, Pipita. Apay nga tanas daaw ni Ma'am. Ah. Ay, madam, siya kung timang ituloy magluto, iti pangrabihan tayo. Pag tinulungan talangan. Atay ta, nakaiwakas ako niti trabaho. Nakadalusak mo tan diti kusina. Mabalin ko mo tan, ti aginana iti kwarto. Asino matagbusbusina arabrabi eh? Ne, si Riri pa'y nagkayam ni Ma'am Dulce. Ay, ma'am, kasla iti batok ti balay mo ti paggapon ti busina. Saan lagi din ang maminggang agbusbusina? Mapan kita no asino dayjay, Pipita? Owen, ma'am. Nak, kasla masurong ni ma'am. Nalagip ko man ti panagsiddaon ni madam itay imbagak nga agpadadaan na singpay.
May lakit din arabiim ngagpasyar gurgunyo. Di kala ko makayat asangon ka. Masurun kan sakit de. Anya ti kayat mo? Maragsakan ak? Kanuan gayam. Kinayat ka asangon, tasalangadin ka. Ha? Kanyas di pasol ko. Agin ko kuna kapailaang. Anya tinang sursurutam kanyak, idikalman, ha? Dayjay. Nagdanagak ngamin, idi ibagam amapan musukunan iti airport ti fiancem at taga Canada. Anya ti pagkatkatawa, ha? Nagkatawa ka? Di agkatawa akmat. Maragsakan aklaan. Sa anak mo't lang pinanawan iti maudi a biyahe. Masurunak manan ken kagurgon nyo. Imbagak lang arudon ken ka, asaan kun akayat ti makiasawa pay. Naimbag man ta si ririing kapay kamutaw. Itay kumapay nga awagan ka kahit kalpasan ana iwakas ko dagiti trabaho. At napailan ng ibawnan king kadagiti among, kasta? Why? Binaunak ni Ma'am Dulce. Ta, napangkumang kinita di agbus-busina iti sangot ti gay. Nimut gayam Sir Gregory. Ti agar-aram kan ko na. Balasang pa'y kayam ti among. Why? Balasang pailaang ni Ma'am Dulce. Duada iti inada iti sirbiak kas katulong. Nanam ay kangarot ka dagiti pagserbiya mga amo Nasingpit damat laking ka. Why? Nanos da. Nagdakkel to'y balay da. Naglaway ti unag. Sa nalawa ti paraangan na. Ay, sorry kabuto. Nagsuya abak butan. Sige ha, baliwak to langan ti umawag. Bye-bye, kamuto. Umawag ak tumanay. Magusto ak tiraman da ito'y kape at tinimpla mo kape, Pipita. Agyaman ak loonay, Ay, agyaman ak no magustuhan nyo titimplak iti kapiyo mamay. Malak. Ay, Ma'am Dulce, agkape kayo ka din, Mike? Pipita, agyaman naklaan. Ngam sana ka kaskin ni mama nga adik iti kape. Madin sakit ni tiririing am Dulce. Uri la nakigtot ni Pepita. Mapabungot ngan samot la dagosan kat sang-sangput na pailang nga katulong tayo. Pasensya ka la ko man na may ramraman ka iti surun ko kinigurgon nyo, Pipita. Ay, ma'am. Mababalaw mo nga rod no agay ayat launay kan kanigurgunyo, Dulce. Ay, ti pakabwisitak. Idi imbagak amapan ko sabton ti fiancé at taga Canada. Nambaran na mutten amang sursurot kada kami kinipipita. Un nga rod, mamay. Ni Gregory gayam tinang sursurot, idi kada kamay. Tapno saan ka amarigata na amang ibalikas itinagan na, Pipita. Goryo ko namlatan. Ay, Kasan ko maanagbalin a Gregorio ti Gorgonyo? Hiram-raman mo pa yun ni Pipita, hindi pa nakasursurun mo. okay lang, mamay. Ay, nakaluto ako nito pamigat tayo. Mangantayo ka din, madam? Sige, agidasar kan, Pipita. Masapak ama pa ni di opisina ita. Tado ti asikaswag. Ay, uwan, ma'am. Maminsan pa'y adagulitan nak ni Goryo. Kita lang no anya ti aramiden na iti bagak kenkwan. Arig na sang-sangput mo lang nga katulong mi Pipita. Ngamadlaw mo siguro ti ugali ni Dulce. Pasensya amla ko man. Nasingput mo't ni ma'am. Idi ada kami iti opisina ti para pa agency kat nagsarsarita kami. Nagsaritaan mi ti sweldo kung daduma pa'y a benepisyo. Kasla awan anyaman na kankwana, mamay. Ngam nga po iti panagar-aram ni Gorgonyo kankwana. Masuron launay. Ngaysot pa kay ramramanam.
Jak pa'y unay nakasarsaritan ni Sir Gregory, mamay. Iswa, jak pa'y kabisado, ti ugali na. Nasingpet, naangaw, nasaya at tao mo ti panagkitak. Nilang dulce ti ang ti problema, Pipita. Hagasam, saan na kano na kaya ti makiasawa? Ala, kaano nasurok pa'y laang at 30 ti taon na, mamay. Saan na kano na kaya ti makiasawa? Awan kano ti sirserbina ti makikasar no agsina dan tumatlag. Anya? Ada ngamin kasinsin na akasta. Ing grande ti kasarda. Ngam, manula atawan na nagdenada? Ha, sina? Unangam saan mo't nga agpapada ti gasat ako nada, mamay. Winmot. Kaya't ko makiasawa ko man ni Dulce, bareng agsikugpay. Ay, mailiwa ka madaan iti apu ko. Tay pailang agtingting nga agka, budoy. Nakuyom ti tangatang, gapoy tangep. Di mo makita ti init. Ay, gayam. Imawag gayam ni Pipitay, di rabi. Kumusta kayo, Mark? Ha? Anya ako, musta? Tiket ko asawan. Kumusta ti panagsari tayo? May panggap iti kasasaan na iti panagkatulong na. Awan mo ti problema iti dayta. Nasayat ka no madagiti amo na. Baknang ka no dagiti amo na. Ken naanos da ka no. Nagsayatan no kasta. Makaikaw at ikaawan ni Pipita. Tawan ti agpamerienda. Yun kan. Dayta pa ti pakaikawaam. Umore nawan ni Pipita. Adamot lata. Agpamerienda. Sapay kumaata, makaanos ka tumultulong pala kanyak. Ani, awan magkaduak. Awan mo't sa bali ang masarakan na pagtrabahuan. Di, anusak ah. Pasinsyakan iti kinasutil kuno daduma. Nay, Sir Gregory, na kayo mo't gayam tinagsardang dito batog tikit. Ad naman na naging muapwakan niya, Pipita. Gwapo kayo talaga, sir. Ngam, mas daawak man. Sa bali man ng kutsiyo ah. Oh, nangin naman na italugan ko ngam na di nagluganak, hindi sinorsorot kayo ka ni Dulce. At ipangas mo dagiti nangingina alugan mo? Dulce, nakapimpintas ka talaga. Ad naman nga agayatak ken ka. Di ka lang mabainan. Dengdeng ganda ka pa ni Pipita. Saan ko pagan ano ti kasken ka karnapar? Anya ti kunam? Karnaparak. Ne. Saan kumamata kasta ti ibagbagam ken ni Pipita? Kababain kan kuana ket amang ano patyan na ti ibagbagam. Apay, kasano nga minan ti kinabaknang mo? Napimpintas ken nangin naman ang ti modelo day ti kutset? Isagot ko ken kat kinabaknang ko inton agasawatan. Uray man ket imano tagbalin nga anak ta. Kabaalan kayo abyagan. Insultun na ka di ha? Oh. Manipo dita, saan kan ngagparparang kanya? Ay, unay lakit din ayan ni Dulce. Siya pa yan ti mabain kan ka, Pipita. Di na lakit din natapulan ti dila na nang ibagay ti kastya ni Gregory. Ay, mamay. Nanggag ko ti panagsarsarita da itay. Aya, Ah, babain gayam ni mami. o anya, nakapanan ni Dulce. Amang ano na pa na di opisina na, mami. Agsasaupay la itay limugan iti kutsina. Si marunumutan ni Sir Gregory apimanaw. Nasingan sapay kit din ti panagtrabaho. Ala, ituloy mo ti agdalos. Awan, mami.
Ituloy ko laang tiagsagad di tarwa. Nakasaganan lagi ti labaak. Uray, taday tamot lamang paandar iti washing machine. Saan na masapul nga galgal ka? Ay, ipamagak to laang iti init dagiti labaak. Sa ilinong kuntumot laang. Tapno saan nga alis to adumaan kan madadaol dagiti lupaw. Mamay. Itay pa'y nga inat abudoy. Naktangang kan sakit di nakarukob nga gaik. Wino, napuyatang kay, tira ba eh? Makaktang gayam kamuto. Ay apo, kas kalagdada mo, sikod mo, takas si karigat, ti trabaho ta dito eh. Ang, san ka kumaama narigat tagsapol dito trabaho ita? Saan mo't kamuto? Uray ko manarigat tibiyag. No, adda masangpatan iti malam amangilot kada tayo. Yay, amangan no kayat mo payabulodon tay taraka na po sa ni Pipita. Ha? Naggapo pa iya palawan no ya. Kasla tao na dyan, nga danakam na, amo na timang masahe. So, masahe kanya. Oh. Mangang angahukan sakit diha kamuto. Siya kumatimang pakatawakin ka. Ay, sana kagang angaw, pudno ti bagbagak. Ay na. Mun gayam. Malagip kumanday di insuro ni lolom no kasante agaram. Inaramid mo ka din. Ah! Ay, salpag abudoy. No kastoy ti kinaragsak ta nga agsarsarita ka mo to. Saan ta mapupuutan ti oras? Saan pa ya si mangpet ni Dulce no isot gagaram, Gregory? Oh, napaisimak iti panangawag yung kanak iti Gregory. Na kayo ti gagarak, saan ari Dulce? Ha? Adda ka din napatid nga ibagam kanyak. Wen kuma, may panggap ka ni Dulce. Anya ti maipanggap ka ni Dulce? Nagamakak, nga makanupay suwan na timpang tana. Asaan na ko na kaya't makita. Kasalupay ti panagrayok kan Juana. Tulungan na ko ma. Tulungan ka? Kasano at tulungan ka? Ay, kasano na makasasawan da iti ang Gregory kat kaya't natin makitulag kanya tap nagkasardan kini Dulce. Talaga asur-surunan nak ni Goryo, mamang. Imbagak lang arudan asardangan nakon kat jakong kayat makita pay. Imawag pay gayam kan agpatpatulong kayo? Kinapod no na. Nagtimbayo akin imbaga na atulungak ka no. Sa bali ti si Brukit ti panunot ko. Apay, anati sa iti panunot yung mamang? Saanan, jaklangan ni bagakan ka. Ang mga nodandapay abakaungat ka ni Gregory. Gregory. Natimangkan lang arudan agurgon nyo winugoryo tinagan na. Da kayo ti kagurak, mamang. Nalpas lang arudan ang narugyan yung tinagistorya kanya. Ituloy yun. Kasano nga ta kuman? Tay ko nakon. No, imbaga na kanyak at tulagan milangan ti panagkasaryo. Anya? Ay, day tatisaan yung aramidan kinigoryo, mamang. Pungutak lakit di aging ga iti maibus amin na buok na. Oo, saan mo't Asyan ka ko na. Ay sus na magurnot na amin na buok na niya pa ititsura na. Nakarasarasa lang aron din tibok na agsarsaragasag di anit na. Wan, pudno, narasa yan. Kaslara iti talon at tidtid dati bisukol. Oo. Anya ti isuman yung mama? Anya nga minayat hindi mo pangayatan kini Gregory. Nasingpot mo. Nasilap niya anit na makikita. Kabalan na ka ngay paayan iti na ay day joy. Ay, mamang,
Saan ko pagbibisinan ti kinabaknang na? Oh, Samok pa yan no sa dino tinaggapuan ti kinabaknang na. iha. Saan kayo nga sa upay, mamang? Ah. Nalpasan anay bagak kada kayo. Saan na kun amaki asawa? Apay nga da kapay na dito'y kusina. Inka kita ginanan, nabanog ka lakit din. Kalkalpas ko lang ang nagdalaws, mame. Mapanak ko man iti kwartop kay. Ay, kunak matamat maturog kayo. Ay, kalkalpas mi ang nagsarsarita kini Dulce. Oh, Nagunaglakit din na pa nagsinahay daytan. ay, talaga asan kung sana mabalusing-sing ni Dulce. Ang mga noy paypaysuna dinan padanon ni Gregory amang pasyarkan ko, ana. Nagsimpot mat ni Sir Gregory, mame. Bak nang pay. Kan napakumbaba, naangaw pay. Ay, saan na kayat ni Dulce ti agpaaram? Idinto ta no kayat na kumanig Gregory katagasawa da. Ang mga naganak pa'y. Sige, mame. Sumrikak nga raw din iti kwarto. Narigatan ti may ramraman. Ang mga nusinong batak tinaudi nga imbagan ni Madam ke makangegak pa'y ka ni Ma'am Dulce. Ay, narigatan no day tati pakaungungtak. Kakaiso na ngawan pa'y tinuyaw na kadagiti trabaho kas katulong da. Ay, sos. Umaya, hindi tuglab. Maturog ak mo, ten. Tapno makaina na ak. Ay, nagkamuto. Aglaha daw mo, tanda ito yung hawag na. Yan. Hello, kamuta? Hello, Pipita. Ni, siririing ka pa'y lagayam? Sa anak matla makasi nga iti panaginanam. Kaid-idak. Agsao kalat na kamutuan. Ngam no sa anak to na sumungbat kaya't naasawan, nakaturog ak taon. Awan mat kiti ti may istoryak Awan ti kasla na patikunay ng ibaga. Kumusta ang kalaan? Ay, nasaya atak lang dito hoy kamuto. Kay, takayumot nga ikin libo daw kumusta kayo dita? Mayat lata mo ta. Agin inanos kami nga kinkinitang agmalmalam. Nay, Ala, agsasarado mo ta diba nagsuyahab ko kamutaw. Ay, sapay ko mata maawatan na ka Nay, mapano ne? Magaturturog ako. sayang. Napagbit lang ti panagsarita mi. Uray day ta kumamot lang ti mga upit ti iliw ko. Kanjak pa nakaibagpagay ti panagayat ko kini Pipita. Kamuto! Ha? Siriring ka kadipay. Sus, naggrabiin nga malati ni Budoy. Nagalas Kamuto! tiyan. Bukatak man lang. Ay na, nagrabi kan. Kunak no, nasinga akong titurog mo itayo. Apay, nagladaw kan ngumalatew. Di mo kunain. Nagpakuyog ka mang pasyar ka ni Marimar. Ay, ang mga nakaturog na dyan. Saan? Adda mabainak, no adda kadok amang pasyar kini Marimar. Ah, Sa amang matikaw ket panunutan na pagrebalanta. anya? Tayo lang agdaldalusak dito'y paraangan. Kasla itala ang amadlaw ko dito nakaparking alugan dito bato ka. Ay, ada nang sip-sip kanya. Sino ti? Pipita, Nay! Ni Sir Gregory Gayam. Nay, kasla sa bali man ang tilugan na. Ay, payapayan na. Hanggang, Nay, kasanon nga makita na kami ni Ma'am Dulce.
Amangan no sa bali, ti panunutan na. Sar? Sar mapigsaan ti agsawa. Ah? No saan naman law ni Dulce ti kandak. Kaputungan ni Madam Dulce. Sa dinukan ni Tayan ni Dulce, Pepita. Sar, amangan no ang dapay laang iti kwarto na. Ay ayatek unay ni Dulce. Ngam impang tanakit din. Asan na ko na kaya't amakita. Apay ko makakabutang yaw. Nasingput mo ni Ma'am Dulce? Naungat kanya. Ay, kasano nga raw dan no kabutang yumay? Tiyak nga rin amor no kasaraw. Ay, Sir Gregory. Masaludsod ko lang ha. Apay nga nasit gandak. Anya ti pagayo kanyak? Dak amor no anya ti bagakken ka. Ha? Kasano day ta? Noong magkahem ibagayo kanyak? Sige inakaroon ituloy ti trabaho. Mabikrain. Anak pa'y apanawan. Ano nga ta, Pipita? Asan no ang matulungan na? Tapno makasidiga ganito sa... Naglaingan day ta Pipita. Imbes ko mangagdalos iti paraangan. Tiyam mo da nga ta kat jak makitkita ida kiniguryo nga agsarsarita iti ruangan. Nagsapan day ta aguryo. Nasing putakken ka Pipita. Ngam no pagtultulungan da kiniguryo. Agad-wat ka kanyak. Dulce! Anya kayo mo't aya mamang. Mangkigkigtot kayo. Ay, saan ba ta nakatrangka? Ito'y kwarto. May sosim rin kaklatan. Oh, andyan tantanawagam di tatawa. Awan mamang. Ada na pa tingay bagayo kanya? Mas dawak man. Di ka pa rimrim warati kwarto. Namadama pa'y lagayang magdaldalos ni Pipita ijarwar. Isu ka di tikit kita, Dulce. Adugaya mong tinatrabahom dito garden, kamu to. Pasensya ka no naladawak. Ay, kunak no naumakan. Kunsan mo na kaya tagtrabaho dito garden. Saan mat? Kunak Agananos ka lang, budoy. Aon kayam. Namikat kan? Agmirinda ta pa ya. Talaga ang naladawak. Uras gaya man ti palag ni merienda. Imbag man tamom. Uras siya, kapilang tinamikatak. Di mawasa kiti mamirinda, sakbay ng mayak ditoy. Tapno sa anen atak-takpay. Ala, agmirinda takit din. Imbaga ni Sir Gregory, kabayatan ti panagsarsarita mi itay bigat. Mabuteng ka na namang pasyar ka ni Madam Dulce. Mga ano da kayo ti tantanawan ni Dulce ti tawa, iti kwarto na itay. Anya? Kasla na pabot nga ti lang nga, Pipita. Ay, nasdawak lang, mami. Awan mo ti dakis ng imbagbaga. Pinayaklata ngagsasaon ni Sir Gregory. No, talaga nga ay-ayata ni Gregory ni Dulce. Saan ko mga agbutang? At dapat kat kumaabakari tamang ipanagnak itinapot no apanagayat na. Ay, tagtaga rin. Ay, Ang mga nuday tapay ti paggapasulak. yan. Saan? Tsak tayo ti makibiyang ti personal at biyang. Nariga tayo. Hello? Oh, Adak pa na diti balay. ha? Agdigosak lang bit. Alis ko ako lang agsuka. Mami, Agkita tantulatan inton maramdama. mami. Sino nga ta? Ti kasarsarita ni Dulce, ti cellphone na. Kita tantulatan. Wan nga raw, mami.
samot ni Mama. May sampipita. Nakasingsing putakyan ka. Sa pagtitinulungan dak. Agaluwat ka kanyak. Masango kan tulaang. Alis to aki di tagsukat. Amangan ti amo ni Mama kat lalaki ti kasirisarita kitay. Ngam tipod no. Awan ti mawag kanyak. Naging kukunaak lang nga adda kasarsarita kat ti cellphone ko. Tapno madlaw da iti asidagda. Makaam ni Pipita no di na napanunot abalbal laaga ko. Amangan no maidanon da kini Gregory tinangagda itay. Masango kan tulaang Pipita. Naimbag tayo may kadagos dito kwarto, Pipita. Anya ti raramidam? Kalkalpas ko lang nga nagdalos iti kwarto ni Mamang Yaw, ma'am. Isublat mo man nga ro dadalusan ti kwarto ka. Kabaala mabagatan ti kama. Tapno madalusan man na imbag iti sirok na. Kabailak, ma'am. Kalpasan na madalusan ti kwarto. Labaam da gitay. Oh. Ay, wala. Nagkatol din nagsukatan na. Sa kapsuot. Kaano lang nga naglabaak? Nabayagan ang nakapampanda gitoy. Amangan no saan unay ang malaban iti washing machine. Igalgal mo langan. Mabalin, Pipita? Mabalin lang ta, mama. Nagyaman ak. Saya atom ko mati mangigalgal kada gito ya. Nangina tinggatang ko kada gito eh. Madam. Saan abad na tahan na kita, uy? Saan mo ngay bilbilag? Tapno saan nga alis to nga agkupas? Ay, ma'am. Talaga akas tati pamayak kada giti lablabaak. Ay nasayaat. Saya atom tumupta na plansaan. Nang runay ti dayte. Oh. Daytoy agawon ti suot konto inton agkuyog kami kini Jerry at tumabuno iti paskan. Ma'am. Pwede mo sa rin ti washing machine na paglabaan. Ay, Manghigatan ka, kan mabayag ka unay nga aglabaan o galgal-galam. dayta nga ti bilin ni Ma'am Dulce, mamay. Nabayag ka nun na nakapumpun na gitaw. Nagadon alabaam, oray la sa kagabsuon. Mas daawak nga raw, mamay. Kaano lang nga naglabaak? Sa, mabit laang. Kasta unay ti panagkalingitam. Ay, Kasla naman nung kaunay ang nagtrabahon. dinalusak ka na imbag ti kwarto ni Ma'am Dulce, mamay. Nakita ka itay. Napigsa ka man, tanabagkat mo di kama. San mo't unay ang nadagsan, mamay? Uray pay. Ala, tulungan ka langan tap na nadardaras ka ang makalpas. Mungayam ka mo to. Kumusta nga tang ni Pipita? Nasayat ka no matlat ha? Nasayat na kiti amo na. Kanayon ka din agsarsarita kayo? Siyempre. Nung pa isa na rin nabi. Pasaray makalagip nga umawag. Kanunad duma. Natural siya ti umawag. Makapaapal ka kamo to. Kasta kumamot ni Marimar kanyak. No, nagasidig lang arudan ti balay da. Pasyara ma. Mabainak nga rod kamo to. Aginumak to man kit di itaarak inton rabi. Barang maiturod ko nga awagan iti cellphone na. Anya? Armem iti cellphone? No maiturod ko Patuludak sa laangan iti love letter. Ay. Makadlawa ka. Sa balin sakit din ni Marimara. Tasan mo ang maiturod nga armain. Hindi kat lakaim lang ti agaram ako nam. So kadipay ay ati love letter. So pailaang love letter iti cellphone. Anya?
Ano kanyak, mamang? Nagadwa trabaho dito opisina. Ada ka din napatid nga ibagayo kanyak? Anyat mapaspasamakan ka. Pagpupututam samatan ni Pipita. Apay? Anya timpul-pulong ni Pipita kada kayo? Saan na nagipulong kanyak ni Pipita? Nakita ka sa ngagabsuon tilablaban na. Masya nakunay na pinaggelgel mo kit din. Nabayagan ana pumpundagi jay, mama. Saan ang malaban ana imbag no maipisuklatan iti washing machine? Sige, mamang. Bye. Nakarkaro pa iti panang tagabok ken ka, Pipita. Anya nga tano ibagak iti dayjay agrug kunyo lang ti asawaan. Oh, anya Pipita? Tinumpal mo lang, timbagaken ka? Ay nandag iti pinalabaken ka? Dadan dito, madam. Wow, nagpupudaw da. Nabanglupay. Palpak sakit di ti planok. Amakan no siya ti parumaw ni Pipita. Saan kong ipaluto? Ma'am Dulce, ada ka di pa ipatrabaho yung kanyak? Ay, awan pa tinapanonot ko. Ha? Oh, apayanas daw ka timbagaken ka, Pipita? Gusto mo ti kunak? Awan ti mapanunot ko nga ipatrabaho ken ka. Saan mo tinanas ka nga ipalagip ko pa'y ken ka no anya dagiti trabaho? Oo na, ma'am. Sige nga Ruda, panawan kayo pa'y diti kwartuyaw. Dahil nakpay agdalus iti kusina. Sakbay ama panak agila na iti kwartaw. Kapampanaw ni Pipita diti kwartok mamang. Si maruno kayo matngaymay. Anya ti bagayo? Saan nagkadi akayat akasarita nga inam, Dulce? Weno, ada kayat baliklikan na pagsaritaan ta. Anya kumamot mamang. Awan ti amok iti day tangay bagbagang. Hay, anja ti basol ni Pipita nga ikarkaron at tagabuamatan. Mamang, saan ko atagtagabuan ni Pipita? Kasla nagbalin ngamin ti tratom ken kuana. Saan na po no day ta mamang? No awan ti sabali ngay bagayo. Mana, rumor kayon dito kwarto. Nagbastos ka. Talagang sa nga daliklikli ka mapagsaritaan ta. Takas na kagkurang nakpayan. Ala, sada bali. Maamuak tulat ta, noan niya day ta. Naimbag ata na alis bak ti simrek diti kwartaw. Sakbay anak kita nak ni Mrs. Hey, amang ano panunutin na pa'y nga ingkagkagarak ti dimngag iti nagsaritaan da ken ni Madam Dulce. Alipatan da ngamin kahit nga inrikap ti ridaw. Uwan nga paiso. Makadlawak ken ni Madam Dulce. Apay nga ta? Tagtagabunak mo tayo. Ay, masapo la maduktalak no anya tigapo na nagbaliwan ti ukali na. Ay, hindi ka mo to. Nakalagip man ng mawag. Hello, kamutaw. Nalagip kang awagan, ta sana ka makaturo, Pipita. Ay, kaununod ko laang dito kwarto. Itay malpas kami amang rabi Inayaban nak ti amok iti kwarto na. Taada ka no ibaga na kanyak, may panggap iti trabaho. Tay balasang, wino tay balaw. Ay, awinan niya. Napagkatawa nakman iti day kasaludsod mo kamutaw. Ni Ma'am Dulce, day balasang. Abay, ada problema iti trabaho? Ay, awan mo't kit day. San mo't anasken nga ibaga na no anya ti aramida. Malaksay, no da sa bali apang ibaunan na kanyak. No, nakalanad lakit day iti kontrata apasal ti trabaho. Oreta ko naman nasayatakin ka. What? Nasaya at damot nga aginakanyak kamuto. Sapay kumaa.
Ta saan ka ngagbalbaliw? Sinapak ti may dito yung garden. Kababain kin ka kamo to. Ang mga no panunutom nga. Alis to ak ama uma. Uhu. Di ko namgit day. Mayat tiririingam. Naranyag man tarupam. Pudno dahit ako nam kamo to. Kas kalawag ti init ti kinaragsak ko. Napintas nga man ti natagtaga inap ko. Kunak no kasla kalawag di moging mo. Joke. Nay, natagtagainip mo siguro ni Marimaran niya. Pudno man ang tatinunam kamo to. Saan ko lang abasta na itagtaga inap? Nubiyak kampay idin ah. Anya? Dahi tati pakaragsakam. Uy, uray iti tagtaga inap lang. Kasla nubi ako ni Marimar. Uray iti tagtaga inap lang. Kansyak lang ti makaam mo. Agpadata na. Labs kumot ni Pipita ng siyak lang ti makam mo. Naimbagla panglinglingayan iti bagi. Ragragsakan latan ah, ti agarapaak. Sir Greg, ta kayo magkayap. Kunak nun ni Madam ti si Mangpat. Ay. Kasano nakastra kayo, sir? Saan mo't anak katrang? Isa simri kaklatan Ay, Kaya't mo asawan awan pa ni Tulsay. danto siguro intun Madam Damaa, sir. Uray klatang araw din. Napanunot ko ngamin, masapol na panagnek ko kanin Dulce, anapudno ti panagayat ko kankwana. Ay, sir, ang mga noy sudi agbusbusinan. Mabitlaeng tayo nakilukat tigain. Pipita, ag nervyosak matayin. Ah? Pag lumingak nga tatapno sa anak makita. Kunak manurayan niya. Apay nga aglamang kayo ako na ayo, sir. Sigurado, amunan nga da kayaw. Tanalasin na lakit di ti kutseyo itirwar. Sa baling amin tinagluganak manin. Anya? Inaldaw nga agbaliw kayo itilugan, sir? Ay, nagbaknang kayo gaya. Gorgonyo! Ay, urayat la nakigtot iti pan nakailasin ko ken kang agtugtugaw dito salas. Makikigtot ka kanit kinagwapok Dulce. Gwapo ka no. Damot lang nga nang agpaiso. Takasano? Nangingina dagiti arwaton ma. Dulce? Anya, kitkitaan na kadilatan? San kadian nagsarita ta idin, Guryo? Uray anya distan ti pangawag mo kanyak. Mangig kulakit di titimag mo. Tagisam ito ko. Ay, agtan na ka man. Imbagak lang arudan ken kaidi, asardengan nakon. Ngam saan ngagsardeng ngagpitik ti pusok para ken ka. Ay, dagulit ka talaga. Imbagak lang arudan ken ka adya kon kayat ti makiasawa. Uray saan tapay ngagasawa. Naragsaka kun. No akto ng lakit di ti panagayat ko ken ka. Mabiit man lang. Asino tinang pasterken ka? Ni Pipita. Talaga apagtultulungan da kanya. Makita da dya, Pipita. What kanya? Uray imbagam iniasar dengan kan. Napanunot ko. Amasapol ngay panagnek ko. Tinapod no apanagayat ko ken ka. Anyamat ng tiraman da ito linutong, Pipita? Ha? Ala, kano day ti magus-gustuan niyo apamigatan? Mayat mo ti panangraman ko itay madamaalot-lutwag, ma'am. Apay? Agpada ka di ti panangraman ta, ha, Pipita? Ay, saan mo't kit di ma'am? Ngam, husto mo't ti kunak ti panang timpla. Awan mo't ti nagbaliw ka dagiti Ricardo na. Agrason ka pa lang amin.
Apay ngong ungtam ni Pipita. Di tapay sanguan ang tipanganan, ha? Dulce. Kasano ajak makaungat mamang? Nagmadi tiraman ti linuto ni Pipita. Sayang, paborito paya putahi day taapamiga. Ma'am, Oh, anya? Agkalintigan ka pala, Pipita, nabigat ka din. Ala, mangan kamatan. Saan mo nasungbatan pa ni Dulce? nagaduman kaya man tinaragrat kada giti bulong ti muyong dito'y ruwar ti alan. Basta awak man. Nagbaliw mo din ti panakilangan ni Ma'am Dulce kanyak. Pita, Eh, sir, saan kayo ang nadlungay masidaga? napasnek na ngamin ng sagsagan. Nagwatwatak, napanunot ko ti lumabas nito. Ni Dulce. Ay, hindi ka mo asar no nakarwaran. Ay, awan salat na tinamnamakin ko na Pipita. Imbaga na pa ikit din na pagtultulagan ta. Anya? Ay, talaga mo't pagtultulagan da. Sige Pipita, maparahon. Ay, saan ka pa kumana, gurgon niya? Agsarita tayo pa'y anayimbat. Nagsingputakin ka, Pipita. Sa ilaklako nakgayam iti dayjay agurgon niyo? Ha? Eh, madam, tiyak maawatan ti kayo sa wine. Ay, saan ka nga gulbud pa'y? Naglawag tinangag ko. Nagbidot kayo iti nanggagyaw, ma'am. Imbaga ni Sir Greg, nga agat atap kayo kanaw apagtultulagan da kayo. Nga, sanapot no dayta. Agkalintagan ka pa'y lang? Amo kayong agpaiso, ma'am. Ngam ladingitek no masumbatan kayo. Isumat lagaya man nagbalaw ti panakilangan nyo kanyak. Pagkat atapan dakgayam iti dakas. Pipita? May saaklaan akatulong, ma'am. Katjak kayat apakibiyangan ti personal abiyagyaw. Anya kalakit kami na daya Dulce. Apay ngagpampanunot kay tidakas ka ni Pipita. Isumat lagaya marugrugya mo na tagabuan. Saan ko tagtagabon ni Pipita, mamang? Wan, nga may sapsapula iti basol na. Uray no naimas tilinuto na ipaga, masana naimas. Mabit man lang, mamang. Ad-adda ka di ani Pipita ti kanunungan nyo? Kanunungak, gaputawan mat madingar aramidan na kan ka. Nakagurguran ni Gregory, san ka nga giraman iti sa bali at tao, nang ro na launay no ni Pipita. Diyak man magustuhan ti pa ng sermonyo kanyak, mamang. Agalwad day dya lalaki kanyak. Anya ngamin ayatidakas sa pampanunodam. Ay, saan kayo nagsaludsod pa? Anya nga ta tinasaya at nga aramidag. Tatno mamimpinsanan asardagan nak day dya agurgon mo. No kaano pa yung agdardarasak nga gawin? Diyak matan mapaandar tilugan ko. Anya ka iti problema itilugan mo, Dulce. Si Kamanat? No di mo mapaandar, makikalugan kalangan kanya. Mabit man lang. Sabalin sa manang talugan mo. Pudnon sakit di ti atap ko amay saka akarnapar. Ha? Kasano adi kapagatapan akarnapar, gurgur nyo. Dandanilakat kanayonan nga agbaliw ka itilugan? Awan tirumbang nga pagsindaawam iti dayta. Wag lagi pang amay saak ani gusyantay. Bagnanga. Nagado apalusot mo. Baknangagmat, agpadata negosyante. Saan nak nga idildilig? Saan tangagpada? Saan ka anasem itilugan? Sa balya talaga ti atap ko ken kagurgon nyo. Makilugan kakid din kanya. Ay, diyak kayat. Mabutengak. Kasanon no pudno ti atap ko akarnap tilugan mo. Kat iramraman nak at tiliwan lagi ti pulis. Mamitlay. Kaalag di talugan ko ti kompleto a papeles.
Amang ipanagnak ako kwak tilogan. Madamagaya man ti panaglut-luto, may ti pangrabian. Tulungan kalatan. Ay, oray saan latan, mamay. Kabailak day pa, uy. Mabainak sama namang buy-buyalatan kan ka ngagtrab-trabaho. Ha? Ala, siyak pa iti mabain iti daytang ibagbagayaw. Siyak ti katulaw. Apay kit di nakabainda. Saan ka ngay bilbilang nga katulong? Iso mababain, nakitipan ang tagabo ni Dulce kan ka. Ay, agyaman ak unay iti panang sakit yung kanyak. Uray ta kinasarita ko ni Dulce. Saan nan tumatngatan nga ramidan pa'y dayjay? Ay, no, apay nga ramraman na kaitiguran na ni Gregory. Talaga asaan na akaya ti panagaram ni Sir Ken ko, ana, mamay. Saan ka lang nga karnapper, Guryo? Kidnapper ka pa'y. Tagtagari. Amang mangang lang itapada ta ako sa tumarti ibagbagam kat mamati ka. Kung na itulnog na kun ijabalay, pinilit na kit din nga umay dito'y restaurant. Mabilisinak nga raw. Kaya't mo taipulong ka kadagiti pulis? Ang lati ipulong mo. Ay na, masurunak launay kan kaguryo. No anya nga min tinangayatak anak kilugan ken ka. Dahil ba agtadibteng kan, kunak nonyat na pasamak mo, tanarabian ka. Apay, tilugan mo, ayan na. Masurunak unay kinigurgon nyo, mama. Taan niya man ang tibasol ni Gregory. Kaya't yumot ngaw-awagan iti Gregory. Napilitan na lang anak kilugan ken kuana. Tadyak na paandar ti kutsek. Oh, napinta sa pagilasinan. Anya ang pagilasinan? Ay, sa bali man ti pampanunutan niya, mamang. Ay, pinilit na kit din amang rabii kami iti restaurant. Oh, day tamanan ti panggurguram ka ni Gregory. Oh, manano kumakim muyog ka kankwana. Awan matidakas nga raramidan na. Dakas ti atap ko ken kuana. Kinidnap na kit din dayja a karnapar. Ah, Saan kit din apa ng kidnap ti panang pilit na kanyak amapan kami iti restaurant? ah. Day tamanan ti panggurguram ka ni Gregory. Oh, manano ako muyog ka kankwana. At awan matidakas nga raramidan na kan ka. Dakas ti atap ko ken kuana, mamang. Kinidnap na kit din dayja a karnapar? Ha? Saan kit din apa ng kidnap ti panang pilit na kanyak amapan kami iti restaurant? Sa nakapinilit ta si Murot kamat. Malaksid no goyon na ka. Ala, saan kan amakagura? Anya pelang ter aramidom dito'y salas, Pipita? Rabin, di ka pala sumrak iti kwartong tapno makainanakan? Agtugtugawak laang bait, ma'am. Kalpas ko nga nang iwakas ka dagiti trabaho. Kaslakit din adar urayam asa nga ilima. Awan, ma'am. Awan gayam, amangan no may pailaang ni Gorgonyo oray Rabin. Ibagam ken ko na amat maturog ako na? Sige, ma'am. Matungpal ti pagayatan nyo. Sige, mapana ko ni ti kwartok. Ijayan kwarto mo ti paginanaam. Amo ka nabanog ka, nagmalmalam ang nagtrabaho dito balay. Narigat mo ti trabaho ti katulong. Narigat, ma'am. Naruwam ako. Sige, ma'am. Kainak mo't aginanan iti kwarto. Numaminsan, sulsulpot ka, budoy. Pagamanta dumting kalatan, kani rabiin. Sa nakpaingro na makaturog. Bueno, awisin nakmanay namang pasyar kini Marimar. Rabi ilauna yun na pang pasyarkin ko na. Pasaraitik sa klatan no ko. Aniyan, nakakatkatawa ka numaminsan. Nagasidig ti balay da. Arig nakarubam, teksam. Kasla may mayat nga rod ti makitex. Ngam iti pasyar akasangsangok.
Ah, Numaala kong ti agbayin. Awanan maibagakin ko na. Mayat samot ti pan nakisarita ni Dulce kan kay di rabi ipipita. Nangag ko ti pan nagsarsarita yo. Ngam saan ako na nakibiyang. Apag biit mutlaan ti panagsarita may, mami. Saan nakamatan na tinagaabo? Saan, mami? Nasayaat mo ti pan nakisarsarita na kanyak. Ket agyaman ta saan agim mura iti panagkalintiga. Naamiris na siguro ti bindot na. No kaguran naman ni Gregory sa narumba nga giraman ni Tisabali. Sige, agsarsarita tayo lahat na kabayatan ti panagdalus ko dito sa salas, mami. Dalat takan ka dayta. Anda man ang kinaguran ni Dulce kan ni Gregory. No talaga patpat gan ni Gregory ti anak ko. Ano sa natakumati kinasupla dito daytoy. No siya lang. Kayat ko ang makiasawa ni Dulce. Tasaan pa'y anala daw. Kapampanaw na iti pulis. Sino nga pati nagipulang akarnap na iti lugang ka? Kure ka. Ingatan Dulce. Ngam kasladyak pat siya amaramid na tayo ay. Ngam na naisawang naman ide. Akidnaper kas kada karnaperak. Awagak man kitling. Baita, agriringan di silpon na. Hello? Ay, Pipita, si kamot gayam tinawagak. Wrong number. Ay, sige asa. Awanan yaman na. Sir Gregory. Ay, nagmayat ko man no awagan na kumot ni Dulce iti Gregory. Sige, Pipita. Inaklangan danunan ni Dulce iti opisina da. Bye. No may turid ko Nagtangsit mo't ngamin ni Dulce kanyak. Naguyong akas na tigre. Anya ti kinunang Pipita? Napagbiddutan na ka ngay nawagan ni Gregory. Ani Dulce ko mati awagan na. Win mami. Naawagan na ka ni so nakisarita lang na. Mapan kanulatan iti opisina ni madam. Apay nga ta. Ay, dayta ti ka mo ta di nawat imbaga. Ay, talaga nga ay ayatan ni Gregory ti balasang ko. Ngam bimato mati puso na. Nga mabit lang. Ang mga dada sa bali akayat nga ibaga ni Gregory ka ni Dulce. Mami? Alam ka mo dan iti dayta abanag. Ang mga nagumuran tumanan ni Dulce nung makibiyangak. Tidakas na iramraman na kan tumanan na pagpupungtutan. Gurgunya, anya ti kadam iti opisinak? Amok nga adamanen akaguranak. Gapoy iti panangipapilit ko ide. Amang kanapi ita iti restaurant Dulce. San lang aday ta ti pakaguraaken ka? Makasinga ka pa'y kanya. Ala, saan na karong nagbayag? Ngam sublian kanto inton madamdama. Ay na, saanan? Imbagak lang aruden, ang makasinga ka? Ada ko mapangawisakin ka. Sa dino? Intong nagsubli aklangan ngay bagak. Ay na, jakon kaya ti makikuyog ken ka. Amang no sa dino man laditan ti pangipanang kanya. Dulce, sa anak a kidnapper, ad-ada pa'y sa anak a karnapper. Ha? Ano la kayat ko ngay pakitakan ka? No di mo kayat, adwa talangag kuyog. Mabalin mo kung awisan ni Pipita. Uray pa ni mamang mo. Kadanong tan, mabitlaan ta umuna ka dumsaan. Tulungan ka dumsaan. Ay na, kabaalak ti bumaba magmaymaysa. Ti
Di ko na mga taa. Masikapan na. Ha, yak ipalubos ang maigamang timak. Nagataplakit din na iti babae. Talaga narigat nga armon. Simurot at kan katain karim nga pagbiit talaan. Ne, nagato nalugan. Paglakwan samot tilugan da ito eh. Amangan mo na magustuhan. Sukat tilugan mo. Agpili ka lang iti kayan mo. Apay adito'y tinanghigam kanyak. Tapno makitam ti sangkabasik a negosyo. Negosyo? Kaya't mo asawan. Lakom dagito'y alugan? Mas daw ka nga ta, no apaya masukan-sukat tilugan ko. Awan lagi mo na naglugan na kinita, nailakok amin ang. Dahito'y gayam tinegosyo. Wen, amom, ada ng luko kanyak. Ada ka no imawag iti pulisya. Imbaga da akarnap na iti lugan ko. Ne, kasalasan ko ang magustuhan dahi tanging bagam ah. Pabasulin na ka di, asyak tinang ipulong kadagiti pulis. Adaytan, ma'am. Pasensya kayo na ano, jak na ilo ka tadagos ti gate. Madama nga min ngaglutluto ak iti pangrabyan tayaw. Pinanawam ti madama alutlutuan? Amangan namaksat no makauram. Ay, ni mamang yung pailaan mo timang bambantay, ma'am. Agsubli ka nito nagtibalay. Syaktun ti makaam mo amang isara iti ruangan. Hintun may garahik tilugan ko. Nangag ko tinapigsapan na kay rekaptiri daw itay. Inong tan nakakadiman ni Dulce, Pipita? Saan ko nga inungtan ni Pipita, mamang? Ha? Ano kumaga po kat awan matbasol ni Pipita? Naipigsak lang, tinangilibag itiri daw. Ay, gayam ang nakaunod iti kwarto na ni ma'am. Mami. Ala, sana balen. Saan na nga inungtan ni madam, mami? Saan ang nagtimtimot ngay munay? Alata ngay naluto dagitan Pipita agi dasarkan. Inakman kita ni Dulce iti kwarto na takasaritak. Uwan, mami. Iha. Mama, makaungutak asim mangpet. Anam, saan ko nga inungtan ni Pipita? Adan sa nganin pagpupudutan. Inan ano na kaaya ni Gregory. Ay, amoy ulatan niya, mama. Takasano, napilit na ng impasyar iti paglakwan na itilugan. Sa imbaga na nga da kano nangyawag ken kwa na karagiti pulis akarnap dagiti lako na ngagkakangina alugan. Kat? Anya ti kahit nasawan iti dayta? Pagatapan na, asyak tinangipulong kadagiti pulis. Saan ka di? Akas tati atap mo? Kan imparupampay akarnap tilugan na. Sandak nga adda pagungtan mamang. Panawan da kon, pagtal na aklabas si tirik na. Kasla kaano lang idi mangrugi ak nagtrabaho iti garden yu kini Pipita. Naglapsardan ka mo to. Garden lang ni Pipita da ito sa bali ti garden ko. Nalipata ba? Pinaglalaok kunti sa ok tadi pay isa pa kabanugak. Hasus, nagadungam mo. Ay, kumusta ni Marimar? Marimar lata siguro kamo to. Papaya siguro? Kakaiso na nga torturad ko kumantimang pasyarkin ko na. Ngayon, jak mat na daanon. Imbaga dagiti kaaruba na, asaan ka no pa'y asim mangput. Kat sigsigaan dagiti dadakkel na. Ay, saan kagaya man nakadaanon iti balay da? Kit dagiti lang karuba ti nakaamam. Ay kahit, gapoy ti dayta, saan ka nagtuloyan? Danigaya mo awan nagyan ti ref. Bapan kami makitsyanda inton madamdama. Isupay apakabannugan nyo, mamang. Dua kami tulatan kini Pipita. Pagpasyarak matun No kaya't yu ti agaliwaksay, mayat matlata,
Sumurot kayo ko mga min kinipipitan mag-day off. Kakaisuna mo't ngal daw na. Singa pay. Orita makaanay pa'y tinagyan iti ref asidaan aging gaitangal daw. O may nakanto daw asa ni Pipita inton malam, tamapan kami agatang kadagdi masapsapol tayo dito balay. Naibayag tayo, iti pa nag-grocery tayo, madam. Agtanggap sip ngutan. Itay kumapay ang nakadanon tayo di balay no saan ta nagmerienda biit. Inyawag kumutan kini mama nga agawid tani. Ha? Nagtarantadon na di alugan. Ala, Gistayan na takit din dinumpar. ay, Mabiit lang. ha? Kaslang malasin ko dahi di alugan ah. Agalwad ni Gurgon nyo kanyang. Ay, ma'am, kumita kayo ito masangwanan. Ha? Kidnapper kada. Karnapper sangat na gito yan. Kung tupay na karnapper dahi di agurgon nyo. Nadya ko na ayaw, ma'am. Agturungdan dito yan tapipita. Yahitan taramitan ta. Tugtugan dati tawa tilugan ko. Kasanutan. Ma'am, pagkalmaan nyo lang ang tirik na ayaw. Hangam. Agtigtigar ka dagiti tumong ko iti nervyos. Ay, Kanibusanan tan samot na di na oras. ma'am, agtalinaid kayo laang dito'y nagtugawan nyo, ah. Siyak laang tirumwar. Anya, ay saan? Ano maisagmak ka? Ay, saan mo lakit di ang magawayan ida? Ay na, nagdadakal ti bagida. Ang mga nuad pay armas da. Madam, urayan niya ti mapaspasamak. Saan kayo arumrumwar dito'y lugan nyo, ah? Awan mo't lang da Dulce. Itay pa yung mawag na traffic. Hello? Mami, ni Gregory na ito. Ayaman pa kunak na pulis ti maawagan. Katipa kamuda nga dadaka sa napasamak kini Dulce. Apa, mami, saan pa si Mang Patitulse? Saan? nga tayo. Saan pa'y nga rod? Napanda na grocerya kan Pipita. Imawag na itay nga dadan iti dalanda. Nga maawad na matlangan. Ang mga noa si Dagdaan. Sapay lako ba? Ay, adada na nagnerview sa kitiya awag mo, Gregory. Ito na nga. Gapiyo mo na kami! Pipita! Ano? Baybayin yun at tanday tama ba eh. Ipanaw tayo hindi kadwana. Kanalaan tayo tilugan na. Ito di para ka na kayo! Ito di sa akong tariya! Ano? Lumaban kayo! Ay, dugo na kanin. Hanya ti pasahamak ka kamuto. At dan sakit din nakalagip kin ka. Tanaipdupan ka. Salbag. Ina, nagsakit ti karabukup ko kanakong ka. Amang ano, naikawa ka. Ay, Nabayag ka din adi ka inom iti arak. eh, Wino, at dan nakalagip kin ka. ha? Oh, sino kumamag? Ni Pipita. Ha? Mangkantyaw ka pa lang mo. Nabartik kan saan? Di mo amo ti sasawang. Oo, nasiglat ka niya. Karatista ka kayam. Padasang di lumaban tapatay na ita ang babae. Saan? Daruban tayo kakadwa. Sige! Nawayak na kami! Oh, impanon tayo!
natukol sa iti parang pagkaw. Sir! Sir! Ay, sir! Kumarayat kami napasabsana. Natukol sa panagpagkaw. Napigsagayam tingong taron mo, Pepita. Ay, sorry, sir. Di kayo nga nasiputan. Pasensya kayo na. Nairaman kayo mata na nakugtaran. Jaking kakara, sir. Karatista kagayam. Ay, adamot basit amok, sir. Agyaman naklaunay kan ka, Pepita. Agyaman kami iti panagispal mo kini Dulce. Nusa nagapukan ka, mga nonya kumanti na pasama kiti anak ko. Ang mga na nagbaligo ko man dagiti lalaki anang kidnap kanyak. Kan kinarnap da ko matilugan ko. Nasakit at talaga ti bakrang ko. Ay, Tinak sir. man, agpailot kanila kay Ramon. Ay na. Asok ka lang asok, Goryo. Kaslasaan ka lalaki. Saloy ka. Agore ka man. Kakadong ka di dagi jay a kidnapper? Anya, saan ka di pala napukaw ti atap mo? Amay saak akarnapan. Imarayat kami nga ron ka ni mamangmaw. Natulong ako man ni Pipita amang isalakan kan ka. Ay, unmot nga agpaisaw, madam. No saan adimteng da Sir Gregory kun mamem. Nga iso tinakaikulang nga nagidya kidnapper. Amangan no jak ko makinabailan na pinarmak dagidya kidnapper. Naimbag tadimting damag. Agraman dagiti pulis. Saan nga tangag lablabas ka, anak ko? Mama? Di mo ko mapanunutan na kan kanunungak ni Gregory. Tinulungan na ka lang arutan, dakas pailat pa nakitam kan ko, ana. Amo tayo nga rod, nagpampamarang lang, mamang. Tinulagan na dagi kidnapper kan karnapper. Tapno, agpabida da kanyak. No dandan nila nga rudan na isagmak. Nablon sa pay nga paiso, iti panang kugtar ni Pepita. Basol ko pa'y. Ngam numaduktalak lang nga da pa kainaigan na itinapasama kanyak. Lawlawagam kumata panunot mo. Ay, no dapay na yun tibagayo, mamang. Saan yun nga ituloy? Nukunam nga yas aso ko na ipilpilit ka kini Gregory. Saan ko akabalan nga ramidan dayta? Ure kas taon na iti ayat ko amaki asawa ka kuman. Numuna tayong bagayo man nun day takanyak. Di mo kumaliplipatan tinapasamakin ka. Diyak magustuhan ti kayat yung asawa na, mamang. Pangaasiyo. Ulitak manan nga ibaga, adiyo na yun ng timbagayo, ha? Masuruna. Plano ka talaga ti umawag king ka. Ngem naunan naklaan. Apay ka mong tao, ada problema iti garden? Ay, awan. San ka madanagan? Napintas ti pan naka-steamer na. Saan ko abay-bayan? Ay, agyaman na ka mo to? Agyaman akmat king ka. Gapoy ti garden mo. Ada nawi na pagbiakak. Malakasi di ti bukod ko agardeng. Oh, kumusta mo tinagmalim mo? Nasayat, may ka mo to. Sige. Nasayaat nga ron no kasta. Awan problema. Talagan saan ni Pepita ti pampanunutom idinaipdukan ka. Kamu to. Ah? Pampanunutan na kangatamat. Ah? Wino, sikat tinang pampanunot kinkwana. Ay, talaga si Kabudoy. Uray ka ano man, sutil kalata. Amangan nusan kapay anamunawan, iti pan nakabartek mo, idagsip nga. Awan day jayon. Nagkapi kan indigos ko lang. Nakasarsarantak man na. Aya, Kumusta nga ini Pepita? nasayar ka naman. Awang ka naman ti problema. Ngala, agtrabaho taman lang, nag-istorya taman tawan sa Serbina. Ay, katagtugaw ka, Sir Gregory.
Naupot ka di pa lang ti bakrang yaw. Napan kayo ko man nagpailot Sana ko na nagtuloy, Pipita. Napigsa ka no ti todo indi surong iti kalman. At narigat man ang tindala na mapanitayan dala kay Ramon. Napana ko nagpadoktor Saan mo nga minayasin ni ikuti nagpa-doktor, Gregory? Saan man, Mami? Hindi naggapuak nito. Nagdiretsoak iti ospital. Napan ko inala ti resulta ti x-ray. Kahit saan mo't ano ti paragtag ko. Ay, sir, uray tadan ni mami akasarsarita yaw. Inakla ituloy ti trabaho. Mangisagana ka man kit di ti merienda tayo, Pipita. Sige, mami. Panawang kayo pa, sir. Nagunaglakit din dahi tapa nagsinaay mo, Gregory. Hindi nga min dulce, Mami. Ay, kababay nagpaiso. Tinulungam lang arud ni Pipita anang ispal kan ko na. Anong saan nakamawanan itinamnama? Ipaniknik ko asan ang nagapoy ti dakes ti kinabaknang ko. Barang kaya't nagtungot lang ng dulce. Ma'am, siririin kayo kadipay. Juan, apay ka di Pipita? Saan anak kalak day tari daw? Sumrot kalaktan, kasaan tangag pinpinukaw? Nakanaitilaan ni madama. Amangan no kaguranak no ibagak. Kuha nga men. Oh, apay Pipita? Adda ka di ibagam kanyak? Didak ko makagura, madam. Ako uray ni Sir Gregory iti salas. Anya? Nagrabiim nga pimasyan nga may. Mapan ka iti kwartom tapno makainanakan. Bayam ni Gregory nga aguray. Anya? Mga no masoron ka unayin kanyak. Gapoy ti kinatagulik ko. Amang matlagam na ita. May kapaylaan. Nagrabi ka pa yapin masyar. Baka basula ka nila una yan. Ti panagayat ko kan ka. Kan pampanunutin pa yung kidnapper kan karnapper. Ha? Aglang lang ka di kidnapper kan karnapper dulce. Kuha. Agyaman nak iti idadatang mo edit ta tinulungan ni Pipita anang ispal kanyak Sana bali apakatayak. May panagnag ko lakit di ti kinapudno ti panagayat ko ken ka. Kung konsensyaan nagsamat, Gregory. Anya ti kunam. Dulce. Ay, di na ko makonsensyaan, Gregory. Ay, saan ka kung konsensyaan? Ay na, agyaman nak sa inawagan na kiti Gregory. Naragsak ako nga gawi. Sige, mapan ka nga rodan. Kat rabilaw na yun. Naimbag ta napanunot mabatlasin na nga ili ni Gorgonyo iti nasayaat. Nakasingsipot ni Gregory. Gapo iti pan nakasimron ko iti panagaram na kanya. Nagatapak pa'y kit din na kidnapper. Masukan-sukat tilugan na. No saan mo akayat? Kasaritam langan iti nasayaat. Imbagak nga rodan nga awan namnaman na. Awan mo't pakan anwak no saan akong nga gasawa pa'y. Ay, no day tati pangadeng mo. Sige. Mamang, langayo tinaopay Ibagayo man nga tan akailiw yu ti makangag iti sangit ti ubing? Ha? Bay amon. Pagpasyar tulangan ti kaanakam ditoy. Tanabayagan ajak nakita jay anak na. Makatawak man iti dayta alangayo, mamang. Ti magyulangan. Talaga naupay kayon. Nagbanglulakit din daya mo Pipita. Mabisi naklakit nga rudan.
Inyunay-unay ngamin ni Ma'am Dulce, aday ito tilutok apang rabyan tayo. Ramanan tayo mang kitay no mayak ti raman na. Ramanak man ang hagpaiso. Antoy, mami. Oh, naglimasan. Sapay kumata magustuhan ni Madam. Apay nga tao, mauawag pa lang ni Dulce. Hello? Amangan no marabya na kagawid, mamang. Mangan kayong tulagtan kini Pipita. Daytay pa'y mo't paborito maputay tilinuto ni Pipita. Nagimas ti pan nakatimpla na. Ay, nagsayangan. Masya na kami kini Gregory. Pinatgakon ti awis na amapan kami ti restaurant. Anya? Sige, mamang. Bye. Bye. Pipita. Doa talaga ka mang rabi. Marabyan ka no sumagpet ni Dulce. Hala, sayang tilinuto ka putaya. Ay, sana masayang. Hamom. Nalunag sa matlangan tirik na natin ni Gregory. Ha? Iswatay jay. Saan nan apin na mainan? Ay, napinta sa pagilasinan, Pipita. Pasensya ka lang man itikin na suplada ken ka, Gregory. Nagtangsita ka niya. Nadungdung mo ka no, nagitikasken ka ana uyong. Ha? Pagkunami ti dayta. Nangeg ko man may bagbagada. Gregory. Pwede ka mao mga agrayo kanya. Nagtangsitak lang arudan. Gapo ay ayatin ka unay. Uray anya ti kinataom ken kababalin mo. Ay ayatin ka lata. Jak amo no asi daytoy amarikrik na ken ka. Ay nang padasak aloktan ti pusok para ken ka. Ha? Agpaisaw? Ay, makamakam tamit lang aron ti maudi abiyahe. Anya ang maudi a biyahe ti bagbagam? Ma'am, kasla nagalistaw na kiti pasama kanya. Natulag gaya mo ti kasaryo ka ni Sir Gregory. Maudi a biyahe ako na ni Gregory. Nakakatkatawa mo't ni Gregory. Anya? Oh, naragsak kayon, mama? Amangan no, arap pa apo nyo, ti agbalin nga apo ko yo. Oo, saapay ko tamadaan na kayo adagos iti anak. Saos, Ma'am Dulce. Sika talaga, mamang. Mailiw kayo una yan amadaan iti apo ko. Pipita, Ma'am, agyaman ang unay iti kinaanos mo akatulong, ah? ay, awan-anyawan na ma'am. Inaramid ko lang ti rumban. Inramraman ka idian nagpupungtutan. Ang nagangayan na, nagtungpalak mutlaang kin ni Gregory. Ditaan gagayem iti nagibusan iti istorya nga natampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumatan naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intensyon mo na naman. Di mo ko manipipata di like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kada kayo amin nga nakipagdingeg.